Kurumirira mateta ma kwaga kwa maai ikuhi kuma kuri Aikari a Mirera gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya irathiro, thirikari nene rungu rwa ministry ya urimi ni yambiririe wira wa kwaramia ndemu ya Mirera. Ndemu ino irakwa mugunda-ini wa eka 25 na muoroto wa guteithia aikari a matura maria mari gukuhi na tauni ya Nanyuki. Gutiri mundu ukorwo akigirio kurima na ndemu ino o fatatu kamiti ire ukorwo rugamirire ndemu ino ikorwo akiuga o mundu akurima na area igana ati akorwo ni kamaiguthanirie ni akorwo ni nuthu maiguthanirie ni nuthu nigetha tutigirire ni tuona ati nginya aikari iria meha ni ma benefit na ndemu ino. Aikari mari na mwihoko munene wa guteithika na maai ma ndemu ino makiuga matigucoka guthie ng'endo nda uceri-ini wa maai ma kunywa na kurima. Mundu no etekirio kuoneta kanuthu akorwo akirima na ntuguteithika gwakeri ko ntararuro na megrumu ino haha kianda andu acio hindi ria mbura yaura gutikindu magethaga to ndemu ino nona mwanya uri hara niho yaunire na arikia kuna maai mothe maihuraga mugunda ucio koguo gutikindu mundu ucio angihanda. Tumekuwa na shida mingi wakati wa kiangazi kwa sababu damu inakauka, ng'ombe haipati maji. Ndemu iria irari ituura-ini ria Mirera ni irikitie kuhwa na nikio wira wambitie wa kumiaramia. Ateti na atongoria angi ni mahoetwo kwaga kuingiria uteti mihango-ini ya wenji wa ndemu iyo. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.